mai ai le polonga lo tino le malu malu sa o le paleli le o le foa foa Au sole fea la mai arcar ku epi e mamoya la ku epi sole ifa penga pala o makfalfengot ya makar kaya epi farmorong ngoi lengal benga la ki mai dungal le speaker e fa penga foi ma ku fala langa u makaya alu do story ai ku epi ya fa fea la ngai mangingwa so sembe Talofa Samoa de 2AB Talofa tu le ta phone le ta ma tu fe ya ole aso lua leila so fitu ma sina ulai le tu sanga lua fe lua se fulum leono. Talofa, good morning. This is Radio 2AB and today is the 7th of July 2026. Talofa, good morning wherever you're listening and you're tuning in from. Talofa. Ya le down forward le down ma go feel le uta tu ye le so lua le so lo fitu pe o vai loa le mana tu mo tari tenunga ya le na manu wi oi manu wi lo wainga manu wi ka ko malava I le lofa mle le tua ya va talva to le malu malo to pa ia ma te mai lava I fa tu mutumunga le tatu tunu se o la le tiri fu mo va la iti ya Talofa good morning Talofa tu la fa nga luenga le li so se fa te fa te langa lo la tu la unga upu lo la tu ba ya fo ya se upu fa malo sia au mo I tanto ya e pe ona ya ile aso mo le aso la tu fo I talo la tu na tiu te tau ave ya o le te talo ma talo sia Samoa ina ia mwhai ona ia pēle file mua o le tua ya o le nei aso ma le nei tae ao te lo se isi aso e whao popo ilo wola au kilo ange de kai ao maleifu mai va yantu vafo ya ua mata on ta falta o le tae ao na wha pēlea le tua fa stai mo le ta wa ole va venga mo na le tua mo o pe a fi ke la ifo a ko pulange o le te ye le langi nei fa tai le tua a wa le mo ka ko ke mo e le im se so ka ko I lo pe ka ko ke o men ka au ngi le ala o ta tu to ya li mai le ta wa e ta tu te le o mala malama foi I le isi 5 minute o ne ya so fo mo le ta ya fo pula se me tu pu ya te oi a fa ye ta ulia le wa te mala wate tu e pi le o ye nei o le o to fulvalo minute o ne tale o le tu la fitu a tale fitu o le na lava e mau e oil malo si o te fa fitai pe ma fa fitai ya e lo nganga bo lo to I le tua o e au lia ka fiku why we never know pe tatu tau lia tale fitu pe afal fitu
pe ona ia ile tele o tala o lo ta fuilele o lo fa ta tia ia i tonu le tuspe le te mi o le tua pe o le sau i fuilele le po e le ma se si e loa e le loa se si le sau le kari o le kangaka la winga na la tala so we never know te uma mai lau fa marstino le tai ao sau tupu ni pe feilu mala wala pe uma lau fa tau tupu ni pe fea vai fu e te o le fale uma lau fa tau po le na fo I fa tau mai fa marstino po sa alu fo I momoli ni si le tai ao e tau nu le fale oi so le fa tai le tua o e tau nu manuia wa pe ono fa ya tu tatu te le loa lava ia o nei programa masani te tu programa si fogo Samoa le to tau failo le tu langa masani ia tal fitu o na tatu se le a si tu I le ngalu ngo fo I le vai no telefone vai fanua inisio tatu tala ia o melo te tupu I lau fanua le tatu tino e fa pena fo tu fa si le vai no telefone ole tulanga la tau ia le tau to amalie leise meo va ia toi fa fo ilele o tau fa pe mai e tau ono yai ni sa uia tilo e tau ono palasi ni timunga e na no fa malu lava ya fa aftaile na ile tua fa aftaile li ona olana o lao le au mai mo tatou lao le o mai e tatou ia o le mfai o tatou o mai matau mai fai ngā ruenga fai sina pepesi fo le fulu la tau ia fa teile tu ana na fia na o mau le fulu kala kuanga ngafi ila su sa o mai lo ana na fia o makwa fa ki le inga le fulu o siko inga le ala tau fa longo mai la le tai ia o na lava pangao no le tau e tau fa wa mo oe ia le la vai tau foi mai ia wa po I le tulanga masani o tatu mo le tatu nanga fa selalau ina fai le family ina la fa fonga mai se longo pui le ina oe ia I meo lo tupu I ma o Samoa mo so lava se meo la langi se yo ma tau longo tuai ole so maloro talonga le fana wa ngam to le fanga solo talonga le CFC po le champ of champs le fa belano foi mai nei I upolu le la taiao semifinals mana tua o le o I na mata I talonga le le CFC quarter finals o le vai aso te ama nei masina utonai fa tonu inai I talonga foi interschool ia po o sons ta longa sone te tasi o inala ene fili mai ilo leo au ho ile e fu le feeling ale ia pe o komeki e venu fa pe o komeki ya le sao mai o le au pe a fa pe na le tulanga ia o la te foi ta longa sone te tasi ia o au malai ia na sao mai I leisi la sanga le la sao mai I lo na fi pa tau nu wai quarter finals ia po o ta longa ia le po manofo le na mai tena na fi ia o le so lulu la dai au le fa ga solo ai pe fa awai ia ma fa tau nu wai semi finals aso fa rele ta wolunga isa ilinga se beni po finals ia o le tāteanga le nā leo lo inisio o vaenga o meo lo tutupu I nei vai aso ia amata ai le tātou talanoanga o le programa o le Talofa Samoa Talofa lava o le Talofa Samoa o le whakalofa mo oe ka talofa atu leo whai whaatoanga le au leo po le au skula ki o le au whioa I solo whako au o ngi le whale wa kāle ongo ia po leo fo le whale wa kāle lima kama fo ile le kala whai ko e makua musua vo ile matua te tala tele foi to wanga o maka ia o kimi foi nga wole nga fenga ko inga malo manku ale o malo so mai kua ia ele mo o ava pekio so mai leiluma tole o kimi le ke sa wai le to le ngore se bia wala lau mai le nga malengi wala lau mai le kapo
O vi inga uma ole a lawina dai pe a fai se me ke o so ai ai mana tua mai la a fa pe foi la te o so mai tua ai te uma le lo tu le lo ma tua nei lunga ai va ia to la te o mai mai lo le mal tala lo ma tua soli la ke mi ga sa wai a fai la te fa se a go sa nga poli ka su kas o ile sa o lo pe longa a ka su kasinga uma le yang wo lo ku nge ya li fai le lo ko lo ki ki lo poko ki lo ia a ho lo ma tu mo to ina ele ngole se me ya e mo vo ya le po ya ala siaki ai ile a le te mo wati tu e pi o le o to sfuru lo minuto na tale o le fitu ta to se i ta to telefone mai vai fanua au te fa talofa tu ya to oil nei ta ya o la u le fa manatu mo oi sa i pu vai nei te u ngalo ta ua tele na vaenga e moni ai fati nga telinga o le ta ua i le vaenga na fe mai ki na te fa mai na mai lo system lo tino a to len auto ia i le valu i tu la ia ai le fa nai auto ta auto foto a to ru minute talun to ta auto ia tu ulo ia i malau te talo ia ua ki le inga malo silo kingo lo ma fau me o ma ko kalo i le kua o le tūlanga la tauia o se tātou upu e whaamalo si au mo oe. La ai lau loto ia mama. Lau loto ia mama, awana i palapala, lau loto i le isi o uso te ngata. Ai sau te whai ngā luenga, ia e whai ngā luenga mama. Mama ngā luenga te whaia, mama mea te whaia, mama whai unga e te whaia. Awana i ei se whai unga e te whaia, ona o se vi inga. Awana ia isau ngā luenga e whai ono o mau whai malo fo ilele te tilo se ngā luenga fo ilele ke whai ai ke manga o e whai ono o se mea te mana o ina ia amana ia ai oe whai le ngā luenga malo lonto mama whai lau ngā luenga ina ia ma whai ona vi ia ile tua ile ngā luenga nai te whai a a me fo yo oe te fai fai unga fai lau fai unga malami o tonu awana i fai kengi o mena leu tupu i le si o manga le ka ko ke ia i le laulangi a toa a fi fo matatou Samoa te le me fai kengi ma le fai ngā vaenga ia la tu e fai mataitai o lea ofisa ma lea ofisa e lako kalangoa ku i fai le ngā kengi ile o ala na le tua fa ko foi o le tala noanga e fa tupu manatu mo oe e ka ko kala ngoa i fa pena wa o lo tanto wa fa le wa ilunga le levo foi le ilunga o lo tanto me no fa kengi ma le mo fa vaenga ya ona le man i lo le isi vaenga ma na ia me mo tala no foi le tala noa tu lo vaenga act as a team leader do not act as a boss. That's my advice. Retail. Programma Talofa Samoa. Boss, point fingers. Leader, lead. Faima falta inga. Anyway, so le tamu watu tu epi, ole watu iva minuto ton talo fitu. Ala tatu se tatu fa fianga le tayo, ya sai fo tatu talo ngala si fongo Samoa, Talofa Samoa. Tau mai kami kero wa mea asa. Ma le pese mai le songa ari sento vale moe. Tau whanau fi mali e ni tae au. Ave mali e lo sa o fo iki so ngau kele. Ma vava a yange skoko leisa ma skoko e sirko ing. Wale mawa koko mena Fai ngofi, fai ngata Lo fai de para Atunua, sele motu Mahutanga Solo maya, olanga Haya lo la lele Tele kama, tia agea
oi fai se e tawai nau ba ai tau na fai sa o mai nanu o aso te iane fui tu mai se le mana ate na popolo na oi se tasi wa na fai ai awale fefe fai mai samba na tu ua e fuli tu mai a te tu ina tu ai e alu te tamu kuna o mana o na ule pea oi lau sao na tona wa e yo alu nei mafatia i se ua fai o e matia o la la ka fa Italia Atamai, le foi la mai, a ole aso, e moatu, toeo mai. Kuna mate, vai mani, e lo na fai fantasin, moli atu, o fufoga, daya biti. Ayui lea, o no sa, vai na tani ilang alo yung fiber o tinofu matapuai lang matalas suwiayo umatan aole fiber to ilalo masiyasi kele mana ate na populonga se tasi wa la fai ai awane fefe fai mai samba natu ua e fuli tu mai a tatu uina tu ai e alu te taunu ukayo o mana o na ule pea o lau sala tola fai yoano nei mafatia i se ua fai o e matia o la lato fa Italia
Talofa lava i nei tai au, ai o talafou mai vai whanua mo le amatanga o le nei vai yaso. I tala amata, ua tuina mai le mtanga benga o leo whale pui pui ma leo lato e fuata ina, le whaasa onga e a leise pepo whaamtalanga. Ona o le se o se whaasara longa, e whaapena a fia se tasi o whaipule, e se o sa whainga maru le malo, na mawai mawi wana ma aisa ato ai mawaenga, e ulai nei le aisa mai si mea tō tino whaasoli tūla whono, o le manumanunga o le mtanga benga, ona le tau le leia, ua a fia ai whaapea le no fua le tu malo le whaipule, e pei una anginga i upenga ta whailangi, o le lava e whaawau lava, ngā ruenga le sa ilia ila tau e a fia, tango fia, whaatau, ma au mai whanana i le atunu uso o se fuala au whaasa ina, ai ole whanga solo ai fo ia o unga i vaenga e au ono no fauta i ailu tātu atunu u, ina i te atu, ia fia ngau i tula i mai pe a sao i tutonu a inga nei whaafita uli. O so se tasi lava i whaamoni aluna fianga i fuala au whaasa ina, na whailua i le mtanga ringa o leo whale pui pui ma leo lato e fuata ina le purokala me lungo le ala leo, ane lua a pi ma le TV iwa, e solo a to i le whale pui pui le whaasalanga, ai e fualava, ina ne i ese le whaai unga le whaamasinonga, i vaenga e au ona tuitanga i ai. E to e rua so tutoi, ona tu ua leo sa moe whanau i lalo i fōle se furumare ona tau sanga le mātutua, ua whilifilia, e whaima ave fua Samoa, i le taaminisanga a le OFC Under 16 Men's Championship lua whilu ono, i le taita inga le whaia o ngā ulu ia Michael Martins, whaatasia i male langalonga sua a li isui whaia unga, ua lole tautua i le taalunga soka, ia po le mana, whaapopoi a mawhana, ma Joseph Kapisi. O le vavea o le aso lulu le vai aso nei ua whaamautu wai le tuua i sui whaia onga mawhana nei o tātou lau whanua mo Papua New Guinea. O le tae au le aso ngafua le amtanga le nei vai aso, na whaamae alo i ailo to le ninga masani le au taru mai le masino a Februari o le tausanga le nei. I le tātou whaatara noanga ma le susunga le whaia o ngā ulu ia Michael, na ia tā ua le tele o le swinga. O le taa alo mawhai una ia mori mawine le taimine nei whana wa Samoa pe a whaatu sātu, i le whaatu aha amtanga lava o to le ninga. Sa whaawhaingata una o ina e whanau nisi o le sona fau sa ia tā mawhai e whaailoa i ai, wa aia le whaawaiwai o whanau pe umio na whaatino to le ninga, e peita ia o mai le taimine nei, ua peo le selo i tamata alo, le hawa o ino sa o se tamai fau, po o se le sona fau, i aso ta itasi o latu ta penanga. Ma umanino fo i le whaasolonga ta alonga le tātou awolo i le kulupu A po le Group A o le taminisanga, ma o le tātou urua i ta alonga, ma le awa Papua New Guinea, le wa whaatulanga mai i le aso se fulumale lua le maasina nei lava. O le aso se fulumale lima le wa whaatulanga mai i le tātou ta alonga ma le au mai fiti, ma le aso se fulumale valu, le o le a tātou ilo ai ma le au mai New Caledonia. Ua whaamawina e le ofisa o whainu mera whaamawina Samoa, le CTI i le se fulumale lua tesi 2% o tangata malanga mai Samoa i le maasino a perila lua whenua ono, le a whaatusa ia a perila lua whenua lima, ai ua CTI foi i le wha se fulumale 3%, le a whaatusa ia me o le tausanga ua mawae. O le a whainga i lua se fulumale tasi a whe whaasalau se fulumale iwa, o tangata ia na malanga mai Samoa ia me lua whenua ono, ai peitai o le se fulumale lima a fitu se fulumale lua, o ia tangata, na fia Samoa mo ta whaunga, ma lolonga mai si wha mue muenga. Mo le sila fia o le alua se fulumale tasi a whe whaasalau se fulumale iwa, e to a whe tolu se lau wha se fulu na malanga mai iwa a lalo, a o le lua se fulu a whe fitu se fulu iwa, na whaonga ina mai iwa lele. Pe a wha atusa i urua i masino na nei tausanga. Januari, e lua se fulu lua a whe, lima se lau lua se fulumale lua tangata. Februari, se fulumale wha a whe tolu se lau fitu se fulumale lua tangata. Mati, se fulumale fitu a whe wha se lau iwa se fulumale tasi tangata. Aperila, se fulumale iwa a whe, walu se fulumale onu tangata. Tala fauna mole nei vai ngole aso, manuia tele fuafonga whenga i male atunu u.
ya oe ile po atoa pete malie be alfaya tu ya oe lo walofa e moni lava le na ma ele uma patane say yo ile una ma bete malie bete malie Langona le alofa e moni lava le e moni lea oh ita wale matai se moe na oe e tonu ilo ulo toe oe ma te malie
Every morning when I wake up, I drink my coconut. Every evening before I sleep, I drink my coconut. Coconut, 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 Vi fanga mai le o besa le fetu lima, ma le besa na le kokonga. Ja, ma va talofa tuai le uso ya Filippo mai se le Nomadic Creation. Ya uso Filippo nai ma vuta mai nai le fionga o siufanga. Ale tebele wati le tuepi le was full family utele utai le fitu le reva le tai ao. Ya au te lo na wa ma wasa u ma lu tai ao a. E por na fo wa uma ma na yetele. O le tasi o vaenga tau o tele pe ona mai fo i le ofisa sa upu a le tatu utinu. Ya e nai e tu sa nisi o mtau fo i le lo fa le le ea. Ya ma nisi fo i o tala lo fa le ea. E ila le pepo fa mtalanga le fa pe mai o le pepo fa mtalanga fa sa o ngo tala si se le malanga le li pa le mia. Malona tali Anselm Schmidt. O le leibe po fam telanga lea e fa pe mai ia le pe fam telanga nei fa fong mai. O leibe po fam telanga lo ia mai li tanto ma lo e fa sa o tu inga se ma le poti le fa vaea o sala solo lunga o penga te fa langi o tu ia. Ai le fa tu pel ma lo blanga se alo e fa sido le fiunga le palmia. Sunga lauli le mali ton le wate polante vau fo Schmidt ya Anselm Schmidt. Ile si inga nga se ngase ale taitai le malo i New Zealand. E ta ua le manino le tu le nei e tau fiai le sang fasra la wina. O fa mau nga se tau mau la loinai te mali anga o se tasi au noa ma se fa mau ninga. O le fa moe au tu o le malanga fa tasi ai o le pale mia malona tali. Ono lo fe ngailo nalo mangalu nga pito lava ile taitai ile malo personal support. Ele ai lava se ampa le malo fa tupe ile tongino pa sese no fuanga lo fa mautuai manisi vaenga mo o mia mo le li pa le mia a mo le tali ile pa le mia ma o lo te tongi tasi lava le taitai ile malo malona ainga le malanga atoa Anselm le o te tongi e fo i le malo Anselm i teimi o loo ngalue ai mosione tu a. E tā ua pēr le vā ili manino i tū nei, i lo le ave se ina i nisi ma fōli ngai ua mo i se tala se. O fatu e nisi ma wha sala lawina i upenga te wha langi. O le wha sao ina o le se leni le malo, o wha so ina le se leni le malo i le tū tau whainga malanga wha le malo, o loo ai a ia lava e tū sa mala wha le tū la fono.
Tasi mawhainga whaavai ma ta iala mautu wa ta oto. E lima ta i nai le whao ngā te tau se leni le malo mai lea taimi. E whautua i nai pēr le mamalo o le tātu o tunu na o whaasana lau ngā lo ia tu i nātu no tātu malo. O loa vātua i whaamtalanga moni sa o ato toa ma le manino e tusa mam tā upu ma ale whapea. Soli tū la whoru le whaiu ni whaamtalanga se tau whaaleanga ina tau leanga ina ai ta maa li anga o se isi tangata. Clarifications on rumors regarding the traveling together of the Prime Minister and his son, Ensslin Schmidt. This official release is the government of Samoa's response to correct rumors circulating online regarding the Prime Minister Lauli Lamali Toa, Leutea Polate Val Fosher Schmidt's son, Ensslin Schmidt, accompanying him while in New Zealand for medical check. The Prime Minister personally meets all costs associated with his son and travels with accompanying him overseas. No time are these expenses paid for with government funds. His son is not employed by the government, does not receive any government salary or allowances for these trips and travels solely at the Prime Minister's personal expense. The Prime Minister's son accompanies him because he is the person the Prime Minister trusts most to provide personal support while traveling. This is a personal family arrangement and should not be interpreted as an official government-funded role. Furthermore, all personal travel undertaken by the Prime Minister is funded entirely by the Prime Minister himself. Likewise, when the Prime Minister's wives accompanies him on the personal travel, all associated expenses are paid personally by the Prime Minister and the family. The government funds are not used to cover any personal travel expenses for the Prime Minister, his wife, or any member of his family. The government reiterates its commitments to transparency and assures the public that the government's resources are used strictly for official government business in accordance with established laws, policies, and financial procedures. So that's the clarifications on rumors regarding the traveling together of the Prime Minister and his son. That's official release from the press secretariat. Ya, olana o tau whai e tau whamatala atu word by word. Ia le tūlanga o le tātou official release nā po le tātou pepara nā whamatalanga. Ia, ili nei ame o tala fo ili le whiawea i matala whaasalalau i lunga o penga fisho ta inga. Ia, tau tōna, ia le vaenga e tāu tele fo i manai fo e whamanatu fo i mō tātou. Awau te loa ele na o le pau fo i lea tātou. Ele na o le pau fo i lea o nei mea whape o tupu. Ai mana ia e whamanatu mō tātou, ia mauti noa. Ia e pia o le nei ngā luenga. Le nei ngā luenga whaasalalau ma le ngā luenga whaatustala. Ia mauti noa. Olo e tala noa i mea moni, ma mea wha maoni. Olo e tusia ni mea moni, mea wha maoni. E ona wha maoninga on the evidence. E mawhai ei on the proof. Ia le tūlanga o lau claim. Po o lau tala le tau wha matala. So e tāua tele wa e ei fo i tuo pata tuo menei. O lau whai o se tala i leiso no wha maoninga. E ei fo i vaengo tū la fono. Ia o lewa mai o na taoto. Ia inge ke ua mōli a ngesesi. So, e tāua tele. Ia ai wha talo vātu. I le nei tai au fau. O e le tina, o e le tamā. Ia o e fo i le atali. Ia o e le awhawhine. Ia o le nā ua a mata fo i le nei yaso. Ma le nei tai au fau. Mana tua e ei fo i nei mātua e inua la tō fuala au. O le fuala au. O le suka fuala au. O le toto fuala au. O le fatu. Ia o vaenga tāua umanei. E te tau fo i ona wha manatu e tātou whanau. Ia wa iei leisi ka mai kiki fo i lele o lana ia le mata whai oi every day, every morning. E usu mai al tai ao whai le ti tau mawha o na avelo lea ma le tala. Ia wa i lau afu i lau ti tau mawha lea e inu i lau fuala au. O le vatu o le tina ti tau mawha o lau e wha manatu atu e fo i siu ta mamu siu tina, po o siu tina. Ia o i te tau na inuna na fuala au le taimina nei.
ia o vai ngau mai ia e fa pena lava va ai lo fuala au ni te wangalo a o le tūlanga la tau ia lo fuala au ia aua lava na ingalo every day every morning you come into work ia mauti noa ia aua na ingalo lo fuala au o le ongo sai ai va ai lo ongo sai va ai lo fuala au na le no sai ni te wangalo ne ingalo ia ke o ngai ngur fuala au nga le ngol fuala au nga solo lo ongo sai e misi lo fuala au ngalo sai e ke fi e kau ko e fa kongu ma vau ma kwale ia a nga o so ma inga o ole ise ma ise o sai ia ole anga uma me so tahua ia atala tu la vai fa toanga o tanto marketing lai fungalei e le nga o marketing fungalei i nga luenga tau lima o me ai tau ma favela o tātou o loa tu pepa, ma isi a tātou o loa. Ia ai ala ka ko le au fai whako angal vaenga i ili whako whato angoe. Ke le aise aso ke laku e ngā se kase se kaukalo. I le maa keki a koa, e ke alu aku, ola, o le kaukalo, ka ufi, o meo whai. Ma isi lava o a whale natura, o fua o whae le lea. Ina nga maa keki ngai fungalei. Ele nga fu leila e wale tasa marketing na tafusi. Ya drive through market na tafusi. Ya e ke lokal no sai kong e ke kilo valau. E ka u pole fo ngi ku fo lo ka vale o mango fo. Oga e ka wanga me il ka vale. Aba ke so lo fa fo polo ka ska vale na ku polo ka ska vale sa luma. Ma yelo minoi vala watu. E fieta wala ku kama. Ya mai lua tala. Ele maua se kuka manua kala. Ale mo fa anua kala. Ia mo se mate tainga. Ia va ai ki ka ko pekamako. Pe pekamako le o ananafi. No tau nafi fulu ono tala. Se fulu ono tala tau pekamako. Ele ai sa tala e faia. A vivo e sa faitio ia pe fa te faitio atu ai sa me fola fa fa toanga. Ia malielo finangalo o termine ile to fengo fie. Ia nai matua ia so ia wa ia man tu le value o tatu tupe le lava ma tauna si angai lunga le value o tatu tupe ia aso ia sa mo tatu lu tala pepa so ia fa tu sa ia le tau me sa mo ia so wa le ai ro mali lunga ona o suinga na le tatu te ia ile le nevo ila lo langi ma le vai tau e fa pena le fitu na vo wing off o le tulang o swing o tau o loa. E ia le taime te whai tio tau. Sole, sfulu wono tāla le tau le pepa tamatu. Alai fo ila e saule whai whatoanga. Ia ma wha loa mai. Ai saule le ia. O le me fo ila le whai ka mako. Mo le whai ka inga kuma ier ka mako. Le sfulu wono tāla tatu tala noa. E le whai ngofie. Wa o le me fo. E fuanga i le tau. Timu la le tonga tamata. Ua matua fua le ka mako. Le sisen le o le ka mako. Ke le ia le wha le kong. E ma vete mai le fia masina le sa to ai ma fui fa le ele ia le na tau tinga tele ia sa ula fa pe ave se you expect your expectation e te tawone alua tu e mai le pe pa kama kolima kala but because that was the price before ole pe pa kama ko sa lima kala ya soia te mine lo sfulono ya o le tuanga fo le na awai o le tele lo foi fatanga mako e fai la ko Queen House la to fale fo ia me bata e me o screen wire o inala e tau matu o lo ka mako ia tau lo le ave fa pula ina ia mafai ona pui man mele o le kau kimula la ngol ka mako e ilo ne tau fa biko wa kimula e ma vete tu lo ia le fungol ka mako o le sila vanga o le tele o to ngata mato u fa terminate o ia fo ile se le ngal fa fa ko anga le fa ka mai fa le ele o le vai sisi wa o le kelo le sisi le o ia ngai le ka ko lau fangua ia o ngai vai la aulanga e ma fai o tongi vo ile le tau fa le ma ka fio fiele le sa o le sisi le sa fa le so which is o la fo ia te le se le ni la ya lo se fa tonga ia o le winga ngala kala mali le ia ko finga ngalo ia awa e fai la ukala ia awa o le to telo tatou a fa tau le lau ma moe o kia kuru sukala le ise fai tio a fa kaule vai moa
le Samoa ko iki se lau kala le hise fai kio I ngai fale o loa e anu ai ai se e alo kunga la se fa ko anga ngalo se fulu lima tala ola e sole fa tala lima tala wala lima kala fuska pisi senga la wai ya wa o me umane sa lu tala lima lu tala le fuska pisi ala po ai o fusi yo te mene ya wa ma wale le fuska pisi lima tala ya kala winti but okay kai ya u fai tio ya a wa e tang ta ya ta kiri kai u fakau so that's the option. Yeah, that's the best option you can do. Ya awal fatawa pe al meloro la ku fa ka ai ko mumu. Sa lo kala al to ina pe ala ulo mo me ai ko mumu. Me se va ko be ai. La la ai ngi me ai u makwa o ngi me ko fe ko mui. Ya la nga. La ko ai ke fa ka vol me poku ka o makwa le nga fa si fa ta ku ka mai le. Ilo to mumu. Ya ai tatu support lango. Ai langa e alu fa ka fe ku lokal. E langa ki ngalo. Ilo walu fa ka moi me e ka. Ala fe mai o e tau tan tau ku ka male. O lo le anu o e ko sa ku ka ma. Awa afa ia tu tala e alu o ko sa ku ka ma ko sa ka pisi ko sa ka ma ko. Ele miski ngalo. Ya ai e fa pena. E foi tau ia. Ai sale. Alu aku ko inga fa ka male sa mangi se laulu iwa. Ele se ko mumu fa tawa ki ngai no ele ke kai la vai le ainga le sa mangi fa kawa a se lo aku fa ka mai ia ka mai laia vo el ka mai funga vo ile le lima suka la pe ko suka la o le ko mumu la le ngai ke fa ia ku fa mai ele ba se ki ngai ngai o ko ke sa mi mai va ko ole a se fa ia ku e ke no fa ngo o ke ro ana fa pe o fa sa u kauia fa ia u kauia lo ku sa ka fa pe nga au ke ro fa nga ka fa tole e ke ro mo no e me se kauia ia o talanoanga mo dai suanga ri tao e tato talanoa ai fa ke se ai ngai me ma fa lo ma fa tole a fa ngai ma fa lo ma fa i fa la vela o ka mai mo lo ke me ma fa lo mo fa i fa la vela pa fe le mo so ku sa ngam sa nga aun mai mo foro ke me ma fa lo ma fa i me la langi ngai ma fa lo fe me kala des fe fa ma fa lo ma fa pe ke ma lo langi pe de ma fa lo ma fa le ai so ku sa nga ai so le al mai ma unga nga ke mi e le time o le li ai ke mi eles fala velave ma waila kupe eles fala velave le ma fu fakinga nga ka miki sole fu fakinga nga ka miki ai loa wole fitawi ma le fa soa ya eles ma tu ai fa pena o fa tu anga fu le ta mo le tel anga fu mo nga ve ka eles ma tu ai fa pena e fosil ka miki ki nga nga i loa fu le o yaise ele o peil ka miki le sanga pe o mai je su amele le afe ni ma se la ule o fa la velea o na la o fai mo se ka ule le ya vo le va ainga ya ala po longa ma sa fa le fa au ya ona va ainga ya na tal no anga mu ga me ver ta o le mo Talofa Samoa ele tau tu no nga si fonga Samoa le ta o le a fa tonu fitu o e fa fianga ya mo tau tu no nga si fonga Samoa ya le lua pi Yo, ladies and gentlemen, boys and girls, Mr. T, Steve Show, back to the game. Here you go. 2009. Na owalu ile taulana, mama fitawi ya imali sitangata. Olona ni uwa mawalu na, episi ba afaila. Olona laulu umi ulili, manahi no wing say ebe ya matamali. Asiana ata fa atosina, fa set.
To the time is 25 minutes after 25 minutes to 8 of this morning. 35 minutes after 7. Lo sfruttavo video giornale o le valu le ritaya ma go fe fa tal fatto inizio la tolo ma futon fa fa il dato tutto e lunga on le dato Facebook a tal fatto songa po bisogna fare songa ya Jeffrey Felice a tal fatto ya ngasata mo I malai na o kilani de sila ma lo sei fu ya mai nei New Zealand sunga Jeffrey Felice anga siata I New Zealand morning the ele tu le nita o fo ya mafuta tu ni uli America Samoa mri ne yanza matalvata sesa talvatu ya va poleta kitiona Talofa malon so fo mri tute ya maise ya nga luenga mafuta tu Sacramento California talvatu fo ile sunga ya uni tuwai so fo mri talvatu ile sunga se umbalu vai fanga futi good morning ta mruia le lofu le tu brother mruia tu tu ngal wengo le yasu God bless fatalvatu fo ya Ronnie Bali so fo mruia la ufionga fatalvatu so fa table live mal proclame matingo FIFA mruia tele le tu po fa fa tu ya te oe mruia fo ngal wengo le ta le yasu le tala la tau yo le sua ya o le lava fa penal tal no ai lo langi ya mi se fo tato in el Pacifica dala yo le sua yo le tulanga lava na lo ye sia tunu lo langi le yo luaka la koruka la ya o te lo tunu o le wa maka o hangu anga ilunga ma fo mai ona I le se inga le va o le li o Donald Trump fia ma I Iran le la ye le tau figa na Iran I le la tutua o le Strait of Hormuz ya o se tulanga vo le tatu ditilo ya it is not new it is not new events that was happened before before la ona ya le fase volu tolu sfutta usanga teluai na vo il mele ina wafanga vo el malo America ia nisi o vaenga o nisi fo io foi o pace fo ie de tono Iran ia nga o foi la kulanga le o ka pungi fo io le Strait of Hormuz la toia le foi la wa ko o mai ngi ko sanga ia o le tulanga la na pe un tatu titilo ia te le o le afianga le ia I le tulanga fo ile le pe tatu mate ia pa ma titilo ia o afianga le afiai ona o le ole tu ta ia I fo ile le o nga luenga anisio tunu ma lo fo ile le lo yeso la affiliations ya I tu langa o mene ole te lele na olona afianga ya ole fa to ingo mene uswau ya le la tala no mai Trump ia ilona la fo ia tali tunga le fa mai ia Iran le ai li Trump le awangi isopo mai lau bule nga kala bule nga America awangi yo mai lau bule nga Iran dai le la fa mai ia Donald Trump tole o ko malama ia ipobu mo I meo kanga kau malo no sile maki ko fa mai Iran ioe le mako ke lo nga ia ko pomu ko me kele nga ia mga kuala le la kosol mako kwa oi kosol bal mako oi sa ya o mera o le tatu tutilo ya il tavilinga la langi le ya malona afianga il la langi it's a global crisis le global issues le o ya nei o tatu tutilo ya il te le na afianga itungata ya me se foi la tatu Samoa ka ku kalango me lo le Samoa le o ka ku kango ko so ya I think more than 100 miles from Iran and United States I Samoa ako kangola ko sa falaka mai Samoa kako kalangolo le ia il tulanga afianga kelele o ia ka kongi pa tai le tua le lava e mo le fa so ai le tato suau ma tato pensini tiso ma klasini le lava e mo ia o le lava e su le afford le mafai o le lava le tato supply o le tulanga le na ia pa wala bea ia o tulanga o lewa ia le futuna ingo tau ia e pe o fai atu le na tato la fo ia makwa o yo I mangi usida ma uskali ia mafiki ma isi ko o le Pacifica ili kulanga nga ile ia tato nei Samoa ia o tato nam ta fo yo so how to maintain ia ina ia umina nei supply ia o tato fu le le ka kuse o le mele ia
pe ako mali li ku iska vale vale albere ya usu atu ya taba malanta vale usu atu tina malanta vale usu kama kia pe ala iska vale kas ya waki le ngopolo kala wa alo bingo la dala o le sefe ka ko suau sefe le usu au la ta vale wa le te wa tatu tala no vo le ise me vo le tupu e ono tupu pe a fai ke o kupu ise ka ko kalongo mo se vo le me vo le o le ma fo imaginations a vi fai nei te ua anu a te ua a fo se ina umar sa palai rusuau ia e tatu talo o fea laka ki o e me rusuau al mana ia umar sa palai rusuau ia la ke feru ai anu ka vale lisi ka vale wala le umar pensing i ka vale lea kasi ka vale le venden ko ia polar ka vale a lisi o isi ta vale ia o telo ainga o ta i tonu ta i fa ta i lima ta vale ia o isi ta vale le ke ringa anu ai ia tatu suau o whakawale rentals, ia ai. Akana whako i ngai rental cars. Dai tau rentals owners ia ma ila tau nevo ua pisi nei taimi a tatu car rentals ona o le usunga fono le kale simatisi watala watu. Whamalo atu le usunga fono le kale simatisi ia leiva yaso pe ona usu ia i le fono le uso fea le fani. So le aso nei probably on Sunday ia o le fono le fontele le kale sia por Confernisi le kalesia ia ma ia fo ila le tau bolunga i o Confernisi fo ila tu stofinga ia ona laulau me fo ila o fela fa fa wa ila fa o fela si tia ila o ila malolo ma ia o vaenga umana leo le ai fo ia le neiva ia so malanga ia tu na va ia so fa bena fo ila kalesia le worship center fa Talofa le worship center ia iona tai ia mai se ia o le usu fono mai Samoa fa bena foi le kalesia so fitu ia mai sia te kalesia wo le maua ia fa Talofa ia te tau malo le on sai te mala wati to spu valu to tale o le valu le nei va le taia ke milange a pa ulo la mar ko ko si lungo lo kala o ka ki fiu ko fa lo mai ia se lo ngai umbanga nga ai lo ko si kulo ia fa ko sa ko kala ngwa ku ya ki o ko ia cinco coesia cinco sua fai ia po cinco ko le sa foi po le vai salo oi ta si o le me si le wo mana tua se ka ko foi le fa ka ko vai salo ma ka ko ele o tatu uma o ya ngai ma sangi le ke lo ia ma ka ko fa li fu so le i ko lo fa ia son i ko fa le ia e le si sua fai le si ko coesia ma le si so le ia nga o si le fia la kala le ka fa ia al me fa li ele si ka fai fali fu kalo nga so fa lua ngo la vea sfuru lima kala e mai kalo so le e umana ai to i nur vai ole mako su o ke ofu la nga ke lo ke mi vo ile e tu e tu ani kwa ni umar ke mi ola va valu ai ke lo ka shala vai su kalo ale mai fa nga le oe la le ma se no fa ile na tu la nga fa mo mo se kuia ele su sfuru lima kala ga fa ka wen ka ku kalo ya so fa manatu dai na tofa ala tatu se tatu fa fia ko le ma ko tayao
Just for testing the turn to le July value nei vai ngau le tai au. Kalau fanga solo ia talo fo ia la langi le talo soka a se kalam kau kia nga ngafi. By no way. Fa ko fa mai pressio. Pressio le tasile o tunu ui longa le talonga le soka. Lela o makwa fa le kong wa ya no way ya mal talonga nafi na fa solo ai quarter finals mal talonga malo no way il lua tasi pressio ya la wa out pressio ya la wa ko fo ya ko pressio la ko ya wale taula la ko fa mo o si quarter finals yo le talonga le soka o falani le na malo ya Power Gray tas falani tasi ya se ai Power Gray Morocco le na malo la talonga makanata e tolu ile le ai no way na lua ile tasi a Brazil England ya na fa to ile loina le au malo se Mexico le tolu ile lua Alle vangas full all around 16 la. Round 16 la le fatulanga mai Portugal ma le Spain, America ma Belgium, Argentina ma Copito ma Switzerland ma le Colombia.
o le ala fa tulanga mai to lua ia ko da fano ia Italia nei ko da fano ia o fa tulanga mai Morocco ma falani Norway ma England so that will be the last round of 16 matches sulo no ia talonga ia ole talonga muli na round till na ia mo ila to e fall pe lango pe muli ia I tulanga ia talonga nei ole awa ia Brazil ia wale ai wa ko fa so fu Brazil ia ele ango vo ile ia Norway o e karo fai o sa lala o fai mai Norway ia la ufa ia la Norway kalanga Brazil ia o ai foi ko awole ko mai ai ili o ko le anga ki Norway ia le uto valu on tale o valu tatu se tatu telefono on tobinatu tu no ranga si fongo Samoa le lua pe la Talofa ia te oia lo e mafuta mai pe ni ta o tatu fasa le lunga ia o beso le ka ko se ko wifi mai beso le upol beso fe mai ainyo o lofa ti ka ko asiatu tatu pesela mai ainyo o lofa
Telefiosi, se ipanga. O sele pompole la vale olanga. Sele ao pe au si le basa. Telemanu pele ole bo. O fi pele lei. Fasha si maita. Like that. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. When I say hey, you say ho. Hey, Ho, hey, ho. When I say hey, you say ho. Hey, Ho. When I say hey, you say hey, you say ho. Hey, Ho. hey, Ho. When I say hey, you say ho. Hey, Ho. Hey, you bad boy. Right. I'm not just a love toy. I'm not made to enjoy. Every time you want me to roll, I feel like try to understand that I became a woman. And it's time you know it's a fiel olanga. It's a left you fire in a easy time. Oya wepanga, oya tamoleata. It's a refiosi, it's a seifanga. O se le pompole la vale olanga. Se le ao pe au si le basa. Tele manu pele lei ole mo. O fi pele lei. Basa si maita. Hey. Sekia urime. Ise pulea o yowe. Ai o ke ngofo le lei trabaho. Nganga o le lei fo ia. O ke le kea. Ni mama o mea. O ai le makangi le lea i le ea. Ai sawe alu manu ia la ualu. Awe ke popole mai ua ia. Sini fo i lea. Ua o sapa. E se fia no e lo uolanga. E ke fia ami ma e vai a mio. E ke komumu fo i ma e vai kio. Ua le kusai na marufua. E au kala noa i kama. E na e oki ma o forina. Lo fia kama i lo me makipa. E te fia e olanga. E te le fia fire in a easy tama. Oya wepanga, oya tamoleata. E te le fiosi, it's a seifanga. O te le pompole la vale olanga. Se le ao pe au si le basa. Tele manu pele lei ole mo. O fi pele lei. Basa si maita. Hey. okay. Woo! Tatai for te lava. Sempre le Talofa Samoa, Afirmai Salma Ao, Tatai for Gay Normally, and boy Soto, Malano Vexala Fai, Tatai, Patek, Lava Afirmai. Thank you very much, Samoa. Thank you for your support. We really appreciate it. Have a good night. So far, so far. See, oh,
wale mafai lea o win o mea iai baby au le whaatofa mai wale au ngā ua masale I vai fo I mai o nei tinga wale mafai lea o win o mea iai baby au le whaatofa mai ai fo I mai yeah se baby fo I mai wale mafai se ai wow male pole mo se malolo manatu ya oi le wo oh hey my baby lover you come back to me you're the only one I want 'cause you're so sweet and you possess all the qualities I'm the one for you please come back to me sexy I miss you I love you I need you I want you baby I will fight to I will fight to find my I'm sorry to fight baby do it for my well let my fight tell me my lungs to me I Talofa lava I nei tai au, ai o talafou mai vai whanua mō le amatanga hole nei vai yaso. I tala amata, ua tuina mai le mtanga benga o leo whale pui ma leo la toi fuata ina, le whaasa onga e a leise pepo wha amtalanga. Ona o le sese o se whaasara longa, e wha pēna a fia se tasi o whaipule, e se o sa whainga maru le malo, na mawai mawi wana ma aisa ato ai mawaenga, e ulai nei le aisa maisi mea tō tino whaasoli tula whono, o le manumanunga o le mtanga benga, ona le tauleleia ua a fia ai wha apea le no fua le tumalo le whaipule, e pei una anginga I upenga ta whailangi, o le lava e wha awau lava, ngā ruenga o le sa ilia o ila tau e a fia, tango fia, wha tau, ma au mai whanana I le atunu uso o se fuala au whaasa ina, ai o le whanga solo ai fo ia o unga I vaenga e au ono no fauta I ailu tātu atunu u, ina I te atu, ia fia ngau ngai tula I mai pe a sao I te tonu a inga nei whaafita uli. O so se tasi lava I whaamoni aluna fianga I fuala au whaasa ina. Na whailua le mtanga renga o leo whale pui ma leo la toi fuata ina le pulokala milunga o le ala leo, ane lua a pi ma le TV iwa. E solo a to le whale pui le whaasalanga, ai e fualava, ina ne I ese le whaai unga le whaamasinonga, I vaenga e au ona toi tanga I ai. E toi lua so to toi, ona tu ua leo sa moe whanau I lalo I fola se fulumare ona tau sanga le mātutua, ua filifilia, e whaima ave fua o Samoa, I le taaminisanga a le OFC Under 16 Men's Championship lua whilu ono, I le taita inga le whaia o ngaulu ia Michael Martins, whaatasia I ma le langolongo sua a li isui whaia unga, o lo le tautua I le taulunga soka, ia po le mana, whaapopoi a mawhana, ma Joseph Kapisi. O le vave au le aso lulu le vai aso nei ua whaamautu wai le tuua I sui whaia onga mawhanau nei o tātou lau whanua mo Papua New Guinea. O le tae au le aso ngafua le amtanga le nei vai aso, na whaamae alo I ailo to le ninga masani le au taru mai le masina o Februari o le tausanga le nei. I le tātou whaatara noanga ma le susunga le whaia o ngaulu ia Michael, na ia tā ua le tele o le swinga. O le taa alo mawhai una ia mori mawina le taimine nei whanau o Samoa pe a whaatu sātu, I le whaatu aha amatanga lava o tole ninga. Sa whaawhaingata una o ina e whanau nisi o le sona fau sa ia tau mawhai e whaailoa I ai, wa ai le whaavaivai o whanau pe umio na whaatino tole ninga, e pe ta ia umai le taimine nei.
ua peo le selo I tamata alo, le o ino so te tamai fou, po o se le sona fou, I aso ta itasi o latu ta penanga. Ma umanino fo I le whaasolonga o ta alonga le tātou awolo I le kulupu a po le kup ei o le tamanisanga, ma o le tātou urua I ta alonga, ma le awa Papua New Guinea, le wa whaatulanga mai I le aso se fulu mo le lua le maasina nei lava. O le aso se fulu mo le lima le wa whaatulanga mai le tātou ta alonga ma le au mai fiti, ma le aso se fulu mo le valu, le o le a tātou ilo ilo ai ma le au mai New Caledonia. Ua whaamawina e le ofisa o whainu mea whaamawina Samoa, le sitia ai I le se fulu mo le lua tesi 2% o tangata malanga mai Samoa I le maasino a perila lua whenua ono, le a whaatusa ia a perila lua whenua lima, ai ua sitia foi I le wha se fulu mo le 3%, le a whaatusa ia me o le tausanga umawae. O le a whainga I lua se fulu mo le tasi a wha sa lau se fulu mo le iwa, o tangata ia na malanga mai Samoa ia me lua whenua ono, ai peitai o le se fulu mo le lima fitu se lau fitu se fulu mo le lua, o ia tangata, na fea Samoa mo ta whaunga, ma lolonga mai si wha mue muenga. Mo le sila fia o le alua se fulu mo le tasi a wha se lau se fulu mo le iwa, e to a tolu se lau wha se fulu na malanga mai iwa a lalo, a o le lua se fulu a fitu se fulu iwa, na whaonga ina mai iwa lele. Pe a wha sa I urua I masino le neitu sanga. Januari, e lua se fulu lua a lima se lau lua se fulu mo le lua tangata. Februari, se fulu mo le wha a tolu se lau fitu se fulu mo le lua tangata. Mati, se fulu mo le fitu a wha se lau iwa se fulu mo le tasi tangata. Aperila, se fulu mo le iwa a valu se fulu mo le onu tangata. Talafona mo le nei vai mo le aso, manuia telefo fonga whenga I ma le atunu u. lei napa se maahinga ma le tolua I le tolu tausanga o le mafutanga ai o te mai. E tolua sia mawhanau sa tausiaina o ruta papati. Sa amatai o na ino siaina o le toi mawatu si tupe. O na moi ai se le fai pisimisi o mana nao matua o le tolua na ia fai pilipa te ai. E ui ke whaingatau tu tua sia whanau e pele e tia. Ai sa o whaia lawa manu manatu ina ia maua sa whiwhianga e lo tonu. Ua le te manao e toi whatasia na aina. Ua o le toi nganue pe sa vana. Ua kusi ulo tonua e tia. Ia oi e alu ita.
masina Sana kota o tua si o whanau pili Ai o whanau ina Ua iai si ringa tu mai o mai Sa o tala noa i lo tina mo si au whanau ina mea o tu E taka Tau maua se kala whanau no Ua tua e si au whanau i motu moa tanu o mau E Tangia le fatu malelele Ta fia whapea se manu lele Folau atu ia tu basi Luta Pati O te le whakaluina Ea oe Ai alu ita Oe ala pai Oe ina
Wa o tuievi faleolo savelio I nei la fatuanga I sataua I whalongolongo atu e tu e pi le ala leo Samoa. Sila lo famai
One
anyway, yeah, you know I can. When I wake up in the morning, you are gone. Little pretty thing, you know I'll be all alone. You let me cry, please don't make me cry. 'Cause I can say goodbye. Please don't make me cry. Because I know there'll be nothing left for me. Version with excursion from the top of this parking track. As Bunny Lee, the other man say, hit the back days next to days. All I used to say, oh, boost, boo, arity, young, with your black. Ah, it's very sad, alright. Version girl, like the morning sun. So you've had your fun. It's so hard to find a personality with charm like yours for me. Ooh-wee, ooh-wee. You I would say bow wow wow wow. What's your name? It's Mary Suarez. Take it to the middle, take it to the middle, take it to the bridge, take it to the bridge. Just hear from and say, bridge. From my eyes keep on falling. 'Cause you are leaving. Did I ever say how I feel about you? Think I never found that easy to do. Things that you do don't need to be heard. You know your actions, baby, speak louder than words. I've got the box, bring me a cup, pop the cup and try to sing. When you dance, I'll feel good. We'll drink it down to the sun. Become in love, baby. I don't mean no, baby. You know you drive me crazy, sexy lady. Become a watch upon it, making you love my money. You make my days so. Ole tōle wacha tue pi lewa tue se fulma le tolu minuto John tā leo le iwa. Fa malo atu lon sa il tātu tinu olo belan fa mai. E le hoi taibu fa sa le ma masani le tue pi. Ya u te lo to te leo le u tau no i fa le whainga aluenga. Am te lia fo i tiu te ma whaiva o le fo i tae au. Ame se fo i le nei aso. Faso lua. Malo ale un sai. Malo fo i le tau atai fe au manga aluenga. Ya o le ua matalia. Ia, o le ale tātou mta whai o le ale utou tiute, ia. Ia, o le na, ia, whai mane, i tala fo i lele, wha maoni a iai. Ia, a pe nā lea ona, io, kele i o wha mou ianga ke mou. A se atu e le whaiwhanga mai a Kurene Brothers, a le besa whai ngoi na wha make saungi ke malanga. Hallelujah, Hosanna, Fifia, Yahweh, Père Jésus, le Messia, et non de oile divina, awana e na limtina ina. Ola na
uia te a ole tau sini ona. Ua te wina le pale o le ora. Elena o a ue matai. Au yato umai pia i na whali mai. Hallelujah. Osana pia. Yavi e pia o Yesu o le Mesia. E ono mea o le miina. Awana e malitinga ina. Hallelujah. Osana pia. Yavi e pia o Yesu o le Mesia. E ono mea o le miina. Awana e malitinga ina. E ono mea o le miina. Awana e malitinga ina. England's fans arrived hopeful of a home ground advantage. Australia's rookie captain Sophie Molyneux sent England in, and faith in her bowling lineup was soon repaid. We have our first wicket, Hamilton has it. Both of England's openers out cheaply, leaving captain Nat Siver-Brunt to carry the team. It's an edge, it's a top edge, it's going to fly away. With 150 on the board, the equation was set, and it was Beth Mooney's nerves of steel that kick-started Australia's chase. It's gone up, and it's gone over mid-on. The veteran with the measure of England's pace attack, finding the boundary against Lauren Bell 3 times in a single over. He played save your legs, Beth Mooney. That is just timing and touch and class. The in-house DJ did her best to keep spirits high, but the damage was done. England letting through the winning runs as Australia claimed its 7th T20 World Cup win. Player of the tournament, Beth Mooney, lauded for her performance. She's probably the smartest cricketer I've ever played with. She's the backbone to our batting group, and her behind the stumps was like just next level today. It was fantastic. They did so well. Brilliant. I mean, it was just electric. I absolutely loved it. A maiden trophy for Molyneux, and Australia with another triumph over the old enemy. Erin Marsigovetere, ABC News.
Ferrari's Charles Leclerc has won his first Formula One race in 2 years after taking out the British Grand Prix at Silverstone. Australian Oscar Piastri finished 11th after damaging his front wing on the opening lap, which sent him tumbling down the standings. Championship leader Kimi Antonelli was closing in on Leclerc until trouble hit his car on the 41st lap. Another drama allowed Leclerc to take the checkered flag under a safety car for his first win at the British Grand Prix. Well, a sea of pink filled Adelaide's Rundle Mall today as netball fans hyped up the Thunderbirds after their unforgettable grand final win on Saturday. It was a chance for the Pink Army to get up close and personal and soak up the historic victory. Premiers, your Adelaide Thunderbirds! A thunderous roar from the T-Birds faithful to welcome the heroes and the hardware onto home soil. Words can't describe. I'm so proud. They did so good this year. Only one loss. So good for the little girls as well, just to have something to look forward to and some girls to look up to, because, it's all about the boys' sport, isn't it? To top off a nearly perfect season, the Thunderbirds soared over the Melbourne Vixens 61-40, the largest grand final margin in the National Netball League era, becoming the first team to claim 3 Super Netball premierships. Definitely the best supporters in the league. Yeah. While today is all about celebrating a huge win, it'll soon be back to work for players Georgie Horges and Matilda Garrett, who have been selected to play for the Diamonds in the upcoming Glasgow Commonwealth Games. A handful of their teammates will compete for other countries, but for now, the squad celebrates as one, swapping netty kits for costumes as Mad Monday keeps the good times going. Sophie Landau, ABC News. And let's recap our top stories.